Betty Vlog One. Mwiriwe muraho, njye ndi Betty. Ndagushimira wowe tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana abane nawe. Muri video zabanje twabonye urutonde rw'amazina yo muri Bibiliya. Uyu munsi twabazaniye urutonde rw'amazina y'abana y'abahungu n'ay'abana b'abakobwa dusanga muri Quran. Abakunzi b'amazina nkayo ndetse n'abayisilamu muri rusange ntimujye kure. Nta gutinda, kaduhere ku mwanya wa nyuma nk'ibisanzwe tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 20 turasanga izina Salim, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rishobora no gukomoka muri Turukiya, rikaba risobanuye kurindwa cyangwa se amahoro, rishobora no gusobanura ngo ijwi. Ku mwanya wa 19 turasanga izina Anaya, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo uburinzi. Naho ku mwanya wa 18 turasanga izina Ihsan, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo gukora neza cyangwa se gukora ibyiza. Kadukomereze ku mwanya wa 17 aho dusanga izina Hafsa, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye gushyira hamwe, rishobora no gusobanura ngo intarekazi ntoya. Naho ku mwanya wa 16 turasanga izina Omar, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye gutera imbere, rishobora no gusobanura kuramba. Ku mwanya wa 15 turasanga izina Farha, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo ibyishimo cyangwa se umunezero. Dukomereje ku mwanya wa 14 aho dusanga izina Nasir, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo ufasha cyangwa se ushyigikira. Ku mwanya wa 13 turasanga izina Aziza, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye gukomera cyangwa se umunyembaraga cyangwa umunyacyubahiro, rishobora no gusobanura ngo umukundwa. Ku mwanya wa 12 turasanga izina Jabal, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo uhambaye cyangwa se ushoboye. Nta gutinda, kadukomereze ku mwanya wa 11 aho dusanga izina Fatima, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo umuntu wirinda. Dukomereje ku mwanya wa 10 ku mazina y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa dusanga muri Quran. Turasanga izina Hanif, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo umwizera nyawe. Ku mwanya wa 9 turasanga izina Zia, ni izina ry'abakobwa, rigaragara mu Barabu, rikaba risobanuye ukurabagirana. Kadukomereze ku mwanya wa 8 aho dusanga izina Yusuf, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo Imana yongereye. Naho ku mwanya wa 7 turasanga izina Akifa, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu,
rikaba risobanuye ngo uwitanze cyangwa se kwitanga. Kadukomereze ku mwanya wa gatandatu aho dusanga izina Hassan. Ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo umwiza cyane cyangwa se umuhungu mwiza cyane. Ku mwanya wa gatanu turasanga izina Naila. Ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo umucyo cyangwa se urabagirana. Naho ku mwanya wa kane aho dusanga izina Imran. Ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye gutera imbere cyangwa se gushyirwa hejuru. Ku mwanya wa gatatu turasanga izina Zoya. Ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Irani, rikaba risobanuye urukundo cyangwa se ubuzima. Kadukomereze ku mwanya wa kabiri tugana ku musozo aho dusanga izina Ahmed. Ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo uwo gusingizwa. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina y'abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, amazina yo muri Quran, turasanga izina Ayat. Ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo ikimenyetso cy'Imana. Turabashimiye cyane mwe mwese mukomeje kudushyigikira.